Di dalam utun urung tun ubay diubah kaya na canggu musuh na bacut habalon rikarate jina mutun te tentang pemilu. Ba masa jino ditanya tunte cit katro wate barat ngon timu pemilu kada baka mute urang dua ule ba nomor satu. Rata jasago jino dulagaya gamba mutunte rata penjuru baliho bacalon takalon lage diubah kaya jak pasang laju. Rata perute oke peh palea tapi mutunte mantong lam sapu suai pasangan yan kadang gote najid mutunte ja umum laju. Na independen ladom sok baje barakan sampai dukungan maju parnas ngon parlo ja kutok pale medile-dile ja calon laju. Mulai gubernur redum kaduh bajaya rupa dan rede cit gleh dan sapu dan wali kota kaduh musile bacalon tunte gutuleh laju. Bacalon bupati meriti tunte hanale pade barat non timu katron ugampong langsung perule dukungan lake ba ayah ibu. Silaturahmi josi mutunte hanale male ajak pegah laju minta dukungan saban perule bak waris sampai ulama tengku memacam cara jak minta lagi oh kapurle kajak yuk susu jak yuk bantuan pakaian baje menan lagi rapto pemilu ban mandum tanyo jino bek sudah bek pegot rate hana got lagu pilih pemimpin tanging jerah ule bek jin kemale oleh pemilu. Kandidat ngan tim ses bebereh ule bek jak demi pe barat ngan timu dah pegah visi misi lam tunte bek yang kelabe lam sapu-sapu rakyat kacarong dan ngong le ule turi ia tebet turi ia susu turi yang terang tuban yang redai turi boh jame turi boh kulu. Yang penting tatat mehan oh sampai bercerdas oleh ikut pemilu baik bak memilih habedum sudah ayah melintas pegon karu limang ton sigo tanya medente lenyan kalage biasa laju so yang terpilih kedai dua ule tanya dum tunte ta dukung laju kaniba Allah doa jen wate berjerah tunte baik karu-karu aman ngon tentram menantalake Bek na nyang rudaya
Wadah pemilu